encwadini yaMateyu sahluko 16 verse 15 kuya ku-18 nencwadi yemisebenzi yabapostoli sahluko 1 verse 8 naMateyu 28 verse 18 kuya ku-20 ngisaphawula nje sifunza sivula lapho kuneliqiniso etikwemaqiniso lamanyenti lelithi either you worship yourself or you worship God. Either ukhonda uNkulunkulu noma utikhonda wena. Either ukhonda uNkulunkulu noma utikhonda wena. If you can't worship God, maybe you worship yourself. Makulukhuni kukhonda uNkulunkulu kuyendeka ukuthi kube nguwelo sesihlalweni saNkulunkulu. Ngoba iBhayibheli lithi ngeke umuntu akhonde emakhosi lamabili. Either ukhonda le nkosi leNkulunkulu somandla noma ukhonda le nkosi lenguwe lenkosi lenguwe. Mateyu 16 verse 15 ka 18. Wababuda wathi, nineke nithi ngingubani? Simon Petru waphendula wathi, unguKristu indvodzana yaNkulunkulu lophilako. Jesu waphendula wathi kuye, ubusisiwe wena Simoni waJohane, ngobe lokhu awukakwembulelwa ngumuntu, kepha nguBaba losezulwini. Nami ke ngithi, unguPetru, etekwaleli bandla ngiyakulakha libandla lami, nemandla ekufa angeke alihlule. Emandla ekufa ngeke alehlule. Emandla ekufa ngeke alehlule. Emandla ekufa noma kufa kunemandla, kepha uthi Jesu libandla lakhe angeke emandla ekufa lehlule. Emandla ekufa angeke alehlule. Thank you. Amen. Thank you, Jesus. Izenzo 1 verse 8. Kodwa nini nitawugcwaliswa ngemandla. Nasefikile kini moya longcwele, niyawuba bofakazi bami eJerusalema naseJudiya lonke, naseSamariya, kuze kube kusekugcineni kwemhlaba. Yes. Masefikile nitawemukeliswa emandla. Kuze ndoba bofakazi bami. Kuze ndoba bofakazi bami. Mateyu 28 verse 18 kuya 20. Jesu wasonzela kubo wathi, ngiphiwe emandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngako ke hambani nente tive tonke tibe bafundzi bami. Nibabhabhadise egameni leYise nelendvodzana nelamoya longcwele. Nibafundise kugcina konke lenginiyale ngako. Nibokwati ukuthi mina nginani onke emalanga, kuze kube sekupheleni kwetikhatsi. Yes. Ngiphiwe amandla onke, lelinye lithi all authority emagunya. Sewuthi ke ngenxa yokuthi yena Jesu nalamagunya sine asambe siye lapho asithuma khona. Ngicela kwephetha bese ngiletha ke leliqiniso la sifunza khona sihloko nje sala sifunza khona lamhla sithi prevailing in witnessing for Christ. Prevailing in witnessing for Christ. Kuncoba ekufakazeleni noma kuncoba sisafakaza ngaJesu. Kuncoba sisafakaza ngaJesu noma sisafakazela Jesu. Ngicela kuqala kuna indzaba lesisuka kuyo yekuhlupheka. KumaHebheru 2 verse 10 lithi konke lokukhona khona kuye nangaye uNkulunkulu. Ngakho ke kwakuvele kumfanele ukuthi yena ende Jesu apheleliswe ngekuhlupheka. Nanga emagama lamatinyana waphelelisa
Jesu ngekuhlupheka wamenda waba ngumvuli wendlela yekusinziswa kwemadvodzana lamanyenti ngekuwaletha ebukhosini. Lento yaNkulunkulu vele imbica badzala. Kwasho umfundisi Mabunza wathi ngumlabalaba. Imbica badzala lendzaba. Ngoba ngekuhlupheka wathatha lo muntu lo lamenda waqualifya ukuthi abe ngumsinzisi, but wamsebenzisa waphelelisa lenkonzo yakhe yekusinzisa uyiphelelisa ngekuhlupheka, ngekuthi ahlupheke. Akayiphelelisanga kumbe ngesikole lesikhulu kuthi waba graduate kulama college lamakhulu lothi mawukhuluma ngayo umuntu avele asangane. Kepha wapheleliswa Jesu ukuthi angaba ngumsinzisi wethu ngenhlupheko, by going through suffering. Lendlela leyathathwa ngeJesu yekuhlupheka wadzelwa abantu waba ngumuntu welusizi. Mawufunza Isaiah 53 kudzelwa abantu kungafunwa, being rejected. Lithi ke lokhu kwakwenteka kuye alungiselwa apheleliswa. He was going through wendlula kule nhlupheko ngoba bekupheleliswa lokutsite la kuye. Kusho ukuthi wonke umntwana waNkulunkulu mangabe kunenhlupheko lekuvelelako, inhloso akusilo ukuthi uhlushwe, kepha inhloso ngilokuthi kupheleliswe lokhu lokumele ukwende. Tikhona tinto letipheleliswa ekuzileni ekuthandazeni kwethu, kepha tikhona tinto letifike tilunge kahle la kuwe, tilungiswa mawedlula enhluphekweni. Tilungiswa mawedlula enhluphekweni. Tilungiswa mawedlula enhluphekweni. Sekufuna ke ngamunye namunye wethu mangabe uvelelwa inhlupheko, ungamemi bantfu labatokulilela, kepha ube nemthandazo ukuthi Nkosi engabe yini lena longilungisela yona, engabe ngidawuthwala ibharethi yami yekuthi ngingidoctor bani embi kwakho lengeke ibonwe ngemehlo asemhlabeni. Makabongwe Jesu. Yes. Kuya ke ngekubuka kwethu kuthi sibuka kanjani. Sengikhumbula lenye indvodzana khona la endlini masixoxa ke nayo bebeke litafula nje khona lapha, ibeke nemshini ngalelanga lamhla ka6. Ithi ke le ndvodzana ekhaya akubanga khona school fees lesenele kuthi angaya euniversity. Le mali leyaba khona lencane wabe usuyayithatha uthenga le mshini yekuhula abantu. Nyalo sowungisoma business lohula abantu. Through the suffering he was prepared for something. Gombe kube le mali yenela, angisho bazalwane ukuthi mangabe imali yenele waya e-college or university kusho ukuthi ulahlekile, no. But gombe kube yenela le mali, ngabe kumbe kuthethe emalangana ukuthi atikhanze angisoma business. Every suffering is a preparation. Iyakulungisela. Kuvuleka emafastelo engqondweni yakho labe kangeke avuleke under normal circumstances. Yes. Uma ngabe sitawuguma ke thine silile ngekuthi hawu Nkosi yami akunalutho, angidli lutho, ningibona nje, ngalama emagama uyasimema ukuthi naku la uphelela khona.
but mangabe lapho kulelo kona lokulo uyacalata athi ngiphuma kuphi inyalo utawumangala utawubona kuvuleke la ungazange wabona khona uyabona kuvulekile sine bathandekayo asisibo labe kuhlehla nyovane asisibo labe kulila oh haleluya thina siza unqoba hayi nekuthi siyanqoba nenqoba vele Tsine. Uthi ke Jesu la libandla lakhe uyalakha utawulakha uthi emasango eHades ngeke lehlule ngalama emagama lona litawukwehlula every opposition litawehlula uthi lona ngeke lize lehlulwe ngeke lize lehlulwe mangabe kukhona info leli gama ke ngingakayi lapho leli gama lelithi prevail lisho kuba nemandla langetulu ungahlanganisa yonke imisebenzi yebumnyama yemadimoni ibenza wonye emandla elibandla remains above angetulu prevail ligama lelithi prevail lisho kuba ne-influence superior influence lisho ukuthi singaletha i-cause singaletha i-direction ngalamandla lesinawo singaletha i-direction lokhu akusiko lesingakunegotiator etafuleni sithi ake sihlale sikhulume kumele ukuthi ngalamandla lesinawo silethe i-direction yetinto David azange ahlala athi hayi ake sinegotiate nemafilisti ngalamandla lanawo waletha i-direction lamandla Jesu lathi hallelujah thank you Jesus Jesu ukhuluma ngemlomo wakhe uthi mine lelami libandla alibe ncesi la Richard uthi Jesu lelakhe masango eHades ngeke lehlule kusho ukuthi mangabe kukhona info lengazuthi isachubeka isaphumelela lengasiyo lekahle kusho ukuthi libandla lisengakayibuki la isukela ngoba uthi Jesu laze libandla lakhe la isukela leno ngeke lehluleke to prevail means to be successful kusho kuphumelela uthi ke Jesu lokuze kwendeke lokhu leli bandla lakhe alithole malongcwele siyathi ukuthi wefika moya sewuthi ke Jesu ngalamagunya lenginawo ngithi hambani emhlabeni wonke Jesu uyathi ukuthi lokho lenginika kona ukuthi awusebenza everywhere you go noma ngophi la niyakhona thank you Jesus Jesu ke uthi tsine sitawuphumelela tsine sibophumelele tsine sibomphumelelo yes kusho Jesu lokhu kungangisonzeta ngasekugcineni ngekuthi ngithi lamuhla bazalwane asisibo bantu nje bekucoca titori ngekuthi hey David wamsukela Goliath aphethe litshe wanjikita sling sakhe nineke bese ngithi hallelujah naso release pastor release no asibo bekucoca titori ngekuthi David wendani but sinalo moya longcwele ukuthi we can make history not talk about history yes we are history makers ngenxa ya moya waNkulunkulu lokithi bazalwane
ngenxa yamoya waNkulunkulu lokithi. Ngenxa yamoya waNkulunkulu lokithi. Kuzenzo 3 indvodza lebengakhona ukuhamba sikhonela ukuthi singafunza and inspire ourselves, but siyawuhlala kuze kube nini bazalwane solosicoca ngekuthi wasukuma bambamba bathi silver negolide anginayo kepha ngeligama sukuma uhamba siyawuthi coca kuze kube nini leto story. Thine we are here nathi bazalwane laba labete emva kwethu kumele bathi khanze titori ngathi. Kumele bakhanze titori ngathi. Siyawuxoxa sifike phi Moses waphakamisa induku yakhe elwandle lolubovu nawe phakamisa lolwandle lubovu. Lolwandle lubovu. Nawe phakamisa yakho induku ebazalwane. We must go out and do exploits. Bantu labamadiko simakathi. Ngeke sibe siteka inganekwane tabo Moses. Thank God for Moses, but nathi asibe netethu bazalwane. Nathi asibe netethu. Nathi asibe netethu. Nathi nami ngifuna kuba nesami story. Jesu wami ngifuna kuba nesami nami story. Jesu wami nami nawe uNkulunkulu ukuphamba walongcwele hayi kubala tipho hayi kudebate ngetipho lesinato ukuthi sakho semandla sakho sani access iso sikhathi saloko bazalwane akusiso nani isikhathi sekuthi sipho sakho sinjani nawe inyoka yakho ijikijele phansi ibonakale lapho ungayikhonyeli malongcwele akasendi inkunzi tela ubumba usenda sibe mbamba sibe bantu bempumelelo bantu lakhulume ngabo mangabe uyifuna impumelelo shiya libandla akangisho Kwaluseni Alliance ngithi nje ungadibali ngekuthi kusebandleni ngoba Jesu wakhuluma kulabalandeli bakhe wathi nine nibophumelele you shall be successful noma nguphi la uyakhona noma nguphi la uhlanyelwa khona kusuke kuhlanyelwa impumelelo noma nguphi la uyakhona unguphumelele noma nguphi la uyakhona ungiphumelele ungile nhlanyelo lengisolako ukuthi ngisho emantini ngamile ngisho emantini ngamile ungasema devabovu inhlanyelo yebantu sineke bazalwane lamuhla ngikhumbula incwadi yemisebenzi yabaPostoli 5:15 la kuthiwa bekubekwa abantu khona etithundini debapostoli kuthi boPetru nje labahamba ngakhona bafanele abantu bathole isithundi saPetro bebanelithemba ukuthi batawuphiliswa lamuhla kumele ukuthi bantu bafune isithundi sakho nami kuze batawuphiliswa kuze batawuphiliswa ebazalwane umuntu lo wesaba ukuthi utawehluleka will do nothing for God umuntu lo wesaba kwehluleka umuntu lo utazi mabangasaphili ke uyawuhlala unjalo Jesu akakhi libandla ingcondo ya Jesu isekuthelini noma yini labayendako batawuphumelela noma yini labayendako batawuphumelela wathi usengezame kanenge imfundisi akuphumeleli noma yini lo yendako itawuphumelela noma yini lo yendako itawuphumelela kusho ukuthi usengazami ngalokwenele ukuthi kutawuphumelela ingcondo yakho isahamba ime mangabe ngezamile itolo kwangendeki ke kusho ukuthi kusasa come tomorrow I will continue la ngigcine khona I'll continue la ngigcine khona kumele sibheke ngakuphi ke thine bazalwane kumele ukuthi singacabangi kakhulu njengalo yamfati umfundisi Hlatshwayo kumbe utawukuta lapha makas motivator niyambona lo mfati lo wakha iupper room lapha akhela inceke yenkosi kithi akusesicoca le story kangako bazalwane ukuthi le yankosikade beyingena lutho yayakhela inceke yenkosi lamuhla we are the ones to step out and do ngoba lokhu lesikubona embhalweni kubhalelwe thina ukuthi nathi singakwenda kwendeke bazalwane nathi singakwenda kwendeke nathi singakwenda kwendeke ake sesibambisane ke bathandekayo
asicabange ngalethi poti nje, asicabanga khashane. Singacabange emabhubesi ngoba wona asikawabona and awasihluphi. Asicabange ngetipoti la tanza khona kunathwa tshwala, bantu abethu bayafa lapha ematshwaleni. Bese ngaticabanga yini ukuthi uyathi le nto le angilele ngigcotshelwe ukuthi ngayivala leya. Ngigcotshelwe ukuthi lapha kule sport lesa kungaba libandla phela lapha. Ngaba ngumfundisi kuna sport nasiya. Lo tshwala kungajika kube nemapulpiti ngihambe ngiyawushumayela kanti banu banengangaka ukuthi ngahamba nami ngibe ingceku yasimakazi. Nawe ungaba ngumgcotshwa ngoba uthi Jesu nitawemukela emandla, la mandla atawunenda nibe bofakazi bami. Ngalama emagama njengaloku umuntu makede fakazi. Angathi bonqumalo lapha bameli bohleta. Mangabe umuntu ema lapha angenafakazi, ngicabanga iba inkudlwana le challenge. Tintfo ngathi tisebenta ngcono makunafakazi. Umuntu otawuthi yebo ngiyayathi lento, yebo ngayibona. Na Jesu ngesikhathi bantu bamphika bacabanga ukuthi khona lenye impilo lengcono, Jesu ubheke wena ukuthi usukume ufakaze ngaye uthi mina ngingifakazi ukuthi impilo lengcono kuJesu kuphela. Jesu wethembe bufakazi bakho ukuthi ngibo lokutawu kwenta abantu babone ukuthi impilo lengiyona yona impilo yokulandzela Jesu. Jesu uthi lo moya mangabe unambithile liqiniso ukuthi kunekuphila lokuphakathe kimi, ngifuna wena ke kube nguwe lotawusukuma, kungabe ngikuphi la ukhona khona, ngifuna ufakazele mine ukuthi kuphila akukho anywhere in this world but in the knowledge of Jesus Christ. Amen. Goliath ngimcabangile ukuthi lokujangaza kwakhe emalanga langaka 40 wemalanga nebusuku bakhona. Lokuthi azajangaza isikhathi lesingaka ngilothi kude lo wasukuma wathi ngifuna kumshaya phasi. Bekathi angasukuma nje bathi safa. Asangasukuma bathi safa. But kwenela kufika umuntu lo wema wathi yathi kuthini, lo muntu lo lamuhla ngitamlahla phasi. Sashintsha story. Bubi lobukhona lobunengi lesibubona kobanza eveni bubangwa ukuthi kungendeka labanye bethu abakasukumi bathi lo Goliath lo utawubuya phasi, lokho kutawukhawula ngeke kwendeke ngikhona, ngeke kwendeke ngikhona. Mangabe lolungile angeke asukume abangele kulunga ukuthi kube khona, bobe botawukwanza eveni, bobe botawukwanza eveni. Mangabe thine sisukuma thine ngekukholwa kwethu hayi ngemandla, hayi not by power not by might, hayi ngemandla enyama yethu nengati yethu, hayi ngetikhali tenyama. Kepha uma ngabe sisukuma sifuna kubona kulunga kwanza eveni, kumele sisukume sicondzane nako njenga David acondzana na Goliath. Kumele sisukume simelane nebubi, hayi kuma nje sithi simelana nawe ngegama lika Jesu, but kube khona lokulesi tawukwenda lokukhomba ukuthi simisa al-altare lekulunga kulendzawo. Simisa li-altare lekugucula tintfo labe kufuwa khona, yebo sitawuthandaza sihambe khona, but kukhona futhi lesitawukwenda ukuthi labantu bebabulala nakhona bangasabulalani. Banu mababona wena bathi ukuthi umelele kulunga, mababona wena nalobe kabhema, angithi ngiyathi ukuthi lapha singemakholwa, nalobe kabhema mangabe ubona wena uyawubona likhikhi selibhunya ngoba sewufake eligwaye ekhikhini. Mabona wena tshwala emenabo ayenza, emenabo mfundisi so bufihlile ngoba you are representing righteousness.
kunento loyimisako. Umuntu angachubeki nemkhuba wakhe ngoba uyathi ukuthi you are representing the kingdom of God. Umelele kulunga, umelele ukuthi kuphele naku lokubonako emehlweni akho. Leti photo lesibonako kumbe tifuna kusukume kuvuke buDavida la kuwe uthi Nkosi nayi lento lengigcotshelwe yona. Libhubesi malibona inyathi iyinkulu kangaka ithi naku lokudla kwami lengadalelwa kona ngumdali wangibekela la. Libhubesi lifuna la kulo liyathi ukuthi within itself kunemandla ekubamba inyathi libuyise phansi lidle. Bekumele kube njalo nathi bazalwane singahambi sichaza kakhulu ukuthi abantu sebafile etshwala, abantu sebafile ngiloku naloku. Kumele kuvuke lolugcobo lolangekhathi luthi nginalamandla ekuphumelela ukuthi ngimise nangigoliathi nami. Ngimise nangigoliathi nami. This is no longer a time to boast about our moral purity. Akusiso sikhathi sekuthi singaphike kukhuluma ngebungcwele bethu ngekuthi sihlobe kanganani, silungelela izulu kanganani, kepha sikhathi sekuthi lo ngakholwa utawuzakholwe, lo bekawile utawuzavuke, lo bekangaye esontweni utawubuya esontweni, lo bekanathi utawukhawula, lo bekabhema utawukhawula. Asisibo bekubukela abathandekayo, sihambe siyawuthandaza kuphela emakoneni. But we must get our hands dirty. Kumele singenele. Kumele singenele. Lo bekangaphili kumele sithi utawuzaphile. 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 Ngabe ngikhuluma nebantu labangivakwe ebandleni na. If we believe we can prevail. If we believe we can prevail. If we believe we shall prevail. If we believe we shall prevail. Sitawukwenda umnyakato, acts of the church. Embeleni sahluko sekugcina bathi uma basivule emehlo encwadini yezenzo asinaye amen lesahluko sekugcina encwadini yezenzo leni ngoba kumele imisebenzi yakho nami kungikhani kubhalwa amen. Until ufake sahluko 28 wena nami ngathi ufake sahluko 29 kuthi nawe esikhathini niyamkhumbula Philip lithi waya edolobheni washumayela Kristu kwaphuma emadimoni lidolobha the city, not just a society or community but the whole city was filled with joy. Lonke lidolobha kwabuya injabulo lengazange ibe khona ngesikhathi kuhlabelela naba labagcoka kanje ngesikhathi bahlabelela lapha bajika imilende yabo azange kube khona injabulo kepha kushunyayelwa kwelivangeli la Jesu Kristu kwaletha injabulo to the whole city. Mawufunza izenzo 8 kusukela kuverse 4 kuya ku8 lidolobha lanyakata ngenjabulo. Yey bazalwane siphethe injabulo yalomhlaba. Injabulo yalomhlaba ikithi. Uma ngabe sitawuphuma ngalamandla lesiniketwe wona sisasukuma lamhla sihamba sibuyela emakhaya. Ngicela sisukumeni ke bathandekayo. Thank you Jesus. Lamuhla asisaceli emandla, sibonga emandla lesinawo, lamandla lesinawo lesiphiwe yona inkosi ekwenda imisebenzi lemikhulu. Thank you Jesus. Baga Israel bathi uma babuyela enzaweni yabo ngiyatithanza tifungo tabo. Mawufunza lesinye sabo sato sithi ngako ke manje uNkulunkulu wethu lomkhulu kakhulu nalonemandla uNkulunkulu lowesabekako yebo wena logcina sivumelwano sakho seluthando ungabendi bulukhuni bube yindvo lencane emehlweni akho bona lobumatima lebehlele etikwethu. Verse 38 ngetulu kwako konke lokhu sesitibopha ngesivumelwano emva kwemthandazo sesitibopha ngesivumelwano lesitawubhalwa phasi
kutawuthi baholi bethu nemalevi ethu kanye nebapristi bethu basisayine ngekufaka tingcivito tabo kuso. Yini lengenda umntwana kaNkulunkulu lo watiko ukuthi he will do exploits esabe kusayina ngcivitele athi lokhu ngidawukwenda. Mangabe sineliqiniso sikholwa ngeJesu nekuthi sina moya longcwele, moya waNkulunkulu ukithi. Mangabe sikholwa ukuthi libhala lingavalwa kube yindlu ekhontela uNkulunkulu, yini lengenda ungathi commit usayine uthi Nkosi lamuhla ngiyavuma ukuthi lelibhala lela litawuvalwa, ngitalihambela lize livalwe kube i-cell group lapha. Ngoba uthi Jesu nine nibophumelele, uthi the gates of hell shall not prevail against you. Ngeke kuphumelele tshwala against you. Ngeke. Thank you Jesus. Ngeke kuphumelele labadila ngema drugs against you. Ngeke. Ngeke zihambe siphakamisa ukuthi baphela ngema drugs. No, sitawuthi baphela ngeJesu. Ngoba moya waNkulunkulu, the gates of hell shall not prevail. The gates of drugs shall not prevail against us. Waze wayibona indlu lapha benta naku uyibonela ukuthi kuphume lobubhubesi lamandla moya la kuwe and attack the thing. Benda tifungo batibophela. Nawe ungatibophela ukuthi uyathi lapha ngifuna kume kushintshe. Ngifuna kushiya umlandvo ngekuthi ngakhanza tinto tinje tendeka kepha ngenxa yekukholwa ngeJesu. Thank you Jesus. Ngifuna le ndumba leya kube i-home cell. Ngiyathi ukuthi lo mnikati wana indumba naye ya kuthiwa unemandla. Sewuze wakha, sewuze uthenge netimoto encumbi. Kepha ngifuna ukuthi tonke letimoto nalendlu yakhe itawusebenziselwa umbuso wasezulwini. Itawulayisha emakholwa yemvuselelweni. Yes. Bathi siyawuvuma umthwalo kwangathi ngabakhona lovuma umthwalo wekuthi Nkosi makukhona lotawukwenda emhlabeni ngicela ukwende ngami. Bathi siyawuvuma umthwalo wekwenda yonke imiyalo sikhiphe emagram langaba mane esiliva yonke iminyaka umuntu amunye bathi khethela bathi ngiyakhetha ukuthi mina ngidawuhlanganyela kanjani ekuphakamiseni ligama laSimakade. Babe longcwele ngiyathandaza ukuthi lamuhla ngemandla sezulwini usiphe leyo mvuselelo yekuvala yekumisa yekugucula tinto letikabi. Ngiyakhuleka Nkosi ukuthi lolu gcobo lolwavuka kuDavid emakabona umFilisti etzelela impi yaSimakade makabona Goliath. Babe longcwele kunetinto letetzelela libandla lakho, kunetinto letemuka libandla lakho imiphefumulo. Labanye sebangenele imikhuba, labanye abasayi Nkosi ekukhonteni wena bathethwe nguNati yatinzawo Natiya. Babe longcwele ngumFilisti lowedzelela libandla lakho. Ngiyabonga ukuthi lamuhla Nkosi moya waDavide, moya weligcobo lwasezulwini, more the Pentecostal power shall bring that force within us that I shall prevail. I shall prevail. Ngingophumelele, I'm going to stop this and start the kingdom of God. I shall establish the kingdom of God. I shall witness for Jesus Christ. Angeke ngibe ngihambisa tindzaba ngebubi, ngitawuhambisa tindzaba ngebuhle. Oh Lord Jesus, sibonile Nkosi wasikhuthata kubo Zenzo 3 ngekuphiliswa kwebantu. I pray for the same spirit to prevail in us. Kuthi nangathi lamuhla we are not just here to tell stories, but we are here to make history. 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 Asiyokwesatshiswa ilutho ngoba sihambe endleleni yeNkosi. Ngiyakhuleka ukuthi the same spirit that raised Jesus Christ from the death kungaba nguye moya losinyakatisako lingekhathi lethu. Sisaphuma Nkosi sibona lekumele sikumise sikuvimbe khawuke kuphele ngenxa ukuthi we are representing the kingdom of God, the Most High. Thank you for enduring us with that same spirit, with that same power, Lord, even today.
so that our witness for you may prevail. Ligama lakho Nkosi lithunyiswe kakhulu emhlabeni njengaloku nasezulwini kunjalo. Dinqumo letimbili ekugcineni, sinqumo sekucala lesimcoka ukuthi uphume ngalomnyango enhlitweni yakho uthethe sinqumo ukuthi ngiyakholwa ngeJesu ungumsindisi wami. Ngiyamemukela njengesipho lengiphiwa sona ngibabe ukuthi ngekholwa nguye ngingaba nekuphila lokuphakathe. Thank you Jesus. Sinqumo sesibili, sinqumo sekuthi Nkosi ngiyatibophela angeke ngibukele bubi banza eveni. I shall stand up for a righteous cause. Noma ngisukuma ngemnikelo, noma ngisukuma ngesikhathi sami, ngifuna ukuthi faka emkhankasweni wekumisa lokubi kusukume lokuhle. Ngifuna ukuthi faka emkhankasweni wekuvimbela kwanza kwekubulalana kepha kwanze kuphilisana. Thank you Jesus. I'm joining my heart in a movement ngoba Jesu bekakha movement to stop, to move around. Bahambe emigwaqweni, bahambe bangenela imithi nemitana to stop death, to stop what the enemy was sowing in the hearts of men. Ngiyakhuleka Nkosi saphuma kube khona leto tinqumo netivumelwano letakhiwako lamuhla tekuthi Nkosi ngekuthunywa nguwe ngifuna kuletha umbiko wetinto lengiticalile, ngifuna kuletha umbiko wetinto lengitimisile ngoba ungiphe moya wakho longcwele. Akube njalo kumunye nangamunye wethu Nkosi. We don't want just to celebrate our coming together, but we want to celebrate the works of the Lord. We want to celebrate what God is doing. We want to celebrate what God is doing. Lord, thank you for bringing us back with a report of what you are doing and what you have done. For thine is the kingdom, the power, and the glory. May the blessing of the Lord remain with you. Kuthula nesibusiso saNkulunkulu asibe nani. Inkosi ivule emehlo enhlitiyo sibonisise lokho lokulicebo lwakhe nenjongo yakhe ngempilo yethu. Kuze umbuso wakhe ube established emhlabeni. Nenzandvo yasezulwini yendeke emhlabeni njengaloku yendeka ezulwini. Amen. Amen. Thank you Jesus.